ikaze kuri Kigali Life Official. Uyu munsi tukuzane urutonde rw'imodoka 10 zendutse muri Kigali tariki ya 17 Kamena umwaka w'ibihumbi 2023. Imodoka ya mbere ni Mercedes Benz C180, ikaba ari automatique, ikaba ikoresha essence, ikaba yarakozwe mu mwaka w'1996, ikaba ifite imiryango 5, ikaba isa na silver, ikaba igurishwa $3,800,000. Tugeze ku modoka ya kabiri ni Toyota Corolla Coupe GTS, yakozwe mu mwaka w'1995, ikaba ari automatique, ikaba ikoresha essence, ikaba ifite imiryango 3, ikaba isa na rouge bordeaux, ikaba ishaka $4,500,000. Imodoka ya gatatu ni Suzuki Jimny, yakozwe mu mwaka w'2001, ikaba ari manuel, ikaba ikoresha essence, ikaba ifite imiryango 3, ikaba ari silver, ikaba ishaka $5,500,000, nyirayo akaba ari umudamu. Tugeze ku modoka ya kane ni Toyota Corolla Machoine automatique, yakozwe mu mwaka w'1999, ikaba ifite imiryango 3, ikaba ari rouge bordeaux, ikaba ishaka $5,800,000. Tugeze ku modoka ya gatanu ni Toyota Corolla, ikaba ikoresha essence, ikaba yarakozwe mu mwaka w'1995, ikaba ifite imiryango 3, ikaba isa n'icyatsi kibisi kijimye, ikaba ishaka $5,500,000. Imodoka tugezeho ni ya gatandatu, ikaba ari Toyota Carina E, yakozwe mu mwaka w'1997, ikaba ari manuel, ikaba ari silver, ikaba ishaka $5,500,000, ikaba iherereye Rwamagana. Tugeze ku modoka ya karindwi ariyo Mercedes Benz C200 Compressor, ikaba ari automatique, ikaba yarakozwe mu mwaka w'2004, ikaba ari ifite moteri ya 4 cylindre, ikaba ishaka $9,500,000. Imodoka tugezeho ni ya munani, ni Mercedes Benz Compressor, yakozwe 2005, ikaba ari automatique, ikaba ifite climatiseur, ikaba isa na n'ubururu bwijimye, ikaba ishaka $10,500,000. Imodoka ya 9 ni Toyota RAV4, yafashwe neza, ikaba yarakozwe 2003, imiryango 5, ikaba ishaka $13,700,000. Imodoka ya nyuma ni Mercedes Benz C200 essence automatique, yakozwe 2009, ikaba ishaka $14,500,000. Niba ukeneye muri zino modoka tuvuze hano, watugana tukazikwereka ukaguramo iyo washimye, ndetse ushobora no kureba izindi modoka cyangwa ibindi bintu ducuruza ku rubuga rwacu rwa www.kigalilife.channel.rw. Baba